Umukino wa kimwe cya kane kirangiza ubanza mu gikombe cy'amahoro wahuzaga ikipe ya Musanze FC na AS Kigali wabereye kuri stade ubworoherane aho ikipe ya Musanze FC yari yakiriye AS Kigali. Uyu mukino wari uryoheye ijisho watangiye impande zombi zitinyana gusa biza kugaragara ko ikipe ya AS Kigali yagiye yotsa igitutu ikipe ya Musanze FC mu minota ya mbere ibifashijwemo na barutahizamu bayo barimo Jimmy Mbaraga, Medi n'abandi. Nubwo umunyezamu w'ikipe ya Musanze FC Kazumba Eric yakuyemo amashoti menshi akomeye, kufra ikipe ya AS Kigali yaje kubona ku munota 36 w'igice cya mbere yaviyemo igitego kinjizwe neza n'umusore Tubane James n'umutwe. Ibi bisa nkaho byakoze mu jisho ikipe ya Musanze FC maze barutahizamu bayo nk'abamurengeze Rodrigue, Kadogo Arimas, Harerimana Selemani n'abandi bageragezaga kunyeganyeza inshundura za AS Kigali ariko amahirwe akomeza kubiyanga. Nyuma yuko igice cya mbere cyaje kurangira ari igitego kimwe ku busa cya AS Kigali ku busa bwa Musanze FC, mu gice cya kabiri ikipe ya Musanze isa naho yakihariye kuko yahushije uburyo bugera kuri bune bwagaragaraga ku mashota akomeye y'umusore Bibeto Ruwamba na bagenzi be nubwo nta musaruro byatanze. Ukuri nako uyu mukino waje kurangira AS Kigali itsindiye Musanze FC ku kibuga cyayo igitego kimwe ku busa. Umukino wo kwishyura hagati ya Musanze na AS Kigali muri iki gikombe kiswe igikombe cy'amahoro turwanya malaria uteganyijwe kuwa 2 tariki ya 7 z'ukwezi kwa 5 umwaka w'2013. Ni inkuru ya Placide Nkuru nziza mu ijwi rya Uwimana Emmanuel, Orenfor, Musanze.